Saat adalah kan bagian nak keteluan ya sur. Tak kira jo muncak nama druki sebenarnya bagi kampak ore. Boh, siapa sih tongan Sur? Mak bila tiap akun keteluan. Mentak yo bawa paretongan sapat. Aji boleh dot. Pantas ungkun bagian nanti apa polong penjuru. Kala kiamat tak kira dateng jauh beda kalakuan. Apa boleh kalakuan saya tak berjeran nama dia. Bekna berempat kali saya tak entar laku lagi. Yo, engkau tak entar sekali mat. Cara jeri akal lah bekna. Sapun bodoh gotong royong kampung alasan raja gini. Wah, buat nama kayak jurung kudin nak tur. Bani begini buat saja si prisi loro. Boh, bon ni nom. Kau lo bori pun benjoman. Terus, saya begini siapa? Muntak kali rasa makin bagian naman sur moso tendawin. Oh. Mak tenang Bang Sur. Engkau mas kita nolongnya sekali karena lagun dia. Engkau lah mari sanksi ke Madruki 500.000. Engkau CRT nih kampung Dina. Maksud tu mak saya tak kira dulu bes sebab namun guna tak bisa entar. Boleh dari beri mula buat nala peceng. Iya saja nasi engkau kan mah peceng ala lakon. Ada lain mat. Saking dari kabibikan na abak turalong polong aben pula tangke ka angku nyampur naik karampaan. Tapi satia kasih engkau area lah teti pangarap secoma. Sabab nyata na karampaan ben kasampurnaan gelak ki bisa beli kalau ben pese. Maksud tu buat Nasur, mangko tak ngerti. Bok nak kan mari narima pesel 500.000 dari Cimat. Mangka namun nak cita dek dateng buat no komen. Cak nasa apa jelaten? Bunyi cak nak citi bik mat. Mun cak na orang rungkok kau sengan pula mararia pun Mansur kabok na beri. Lah, butuh nabuk nasari agun 500.000 tak kurang. Pompong hijau 7 dina. Deki bila buat nala debat katanian, teka afrui tak bisa jadi tutup pun sekok. Cak ci, saja ria lah cokop putu nangkok. Yo iya, bitong boleh. Ari angko saking bek abit senyera aci. Tak arah apa kan? Enjo tak ada apa lamat. Benikeng pula na apa? Saking bek na pengertian kia kasengko. Sekut aplik kalonggeran mun beda acara-acara ngi kampung. Cek, cek. Saporana kadinto ageng gubekto nasa kecok. Siapa jeromat? Mak pintri pala kui awacana lo speaker. Padahal suara naman sursi. Marah gini ngaki jangan renger bana. Beda apa kirana jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangumuman. Dek satejo warga masyarakat RT Belu RW Telok. Tak langkong are samangkin jugan esok ka kumpaken epon kaangkuy gotong royong. Sebedi elaksanagi tempat biasa. Biasa, tak nemu lakuki ya raman suruh jerwa. Mak furu sati ya imam maki kalau speaker mata beri mula. Tor tak lupa juga. Beten kaula minangka bekel sekeduan manat langsung dari Bapak Kalibun. Engki Kak Dinto, kaangkui nyampeaki situng kabar kabungaan. Pasera bisa hadir ka gotong royong bedi kaparengan tanda pangesto. Searo pagi obang tunai 100.000 per kepala.
Pak rapat ya mat. Saya tepak kaki renang kok. Iya, tepat kasih pocurnya mana buat aja Ci. Saya ngabori mulai cerari ya kali bu namun bude rakyat telah lakon. Kan tia semangat centara. Tak jebak nang kuji. Duit kau jago tong royong berde mun ki berde bejeren nah. Cukup sagadinto pangumuman dari beten kaula. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasak le mulai lubuk namat. Engko ka buru desa ha. Doki bila tak enter roti aki kiri mun buat na. Iya lah Ci. Ti nang kok mulia. Mari nang kok desa lagi ya. Mau temu di sala so. Siap. Sih, manyaman nasi laga tibian. No Mansur. Kaprana nasi lain alako, buat nawera ngabas setiwa siti dia. Mungkin kalau nur ala kon beri nom. Cukur aku lampun pakai kasih palaku musuh jangan cah. Jaga, tolong pakai saja re. Tak koran lalakon roh. Perak entar toju udah enak buat na. Weh, aku tak ada tu yo. Cina karok motor. Tak dok sur. Labut tung kurang setong jero. Gerak cari tar aja gini. Dua tak dua bakut. Ini latihan lah sur. Apa cak nak banyak kia sih datang hati. Hei karyawan-karyawan asing. Iya lu dan nak kafe, kompol. Ambui lu dah lakon jere. Beda apa sih? Masalah kampul kafe. Cara raya we. Engkau kun awal engkau beri mulakan tak nolongi karena lakon ria. Terus? Jadi setia kaangkui nebus kata masan nasengkok. Maka kalian ria kafe tak usah alako cukup ngabesaki. Eka tibiran kok. Yolah cie, ada ki banyak lah lakon. Mau nikah tibi buat namanya tak mare. Urusan nangkok setia ria kafe. Jadi kalian redeki kerena rema ranta guna. Yo, mun cara jeri lah ya tore marah. Lakon ya, tinang kok jo tuju edina. Tolos mencari dia. Katibi ungku pesena kali buna. Yelah, satya karengkok si Braksya.
Arya, mak bera aja runo kenduk tujuk KKP. Mak guna aci saya serku secara lakon katibian. Apa mat? Maya bisa gimana orang kita beken benar. Arya cie, nak kan saya lain dari mata alako. Iya mat. Area lah kerasa siro norok mon kok. Bencek bet terbena. Area bakun mare deke. Ongkuan buat najar cie. Iya mat. Ya, mun cara jeria. Area besi naik begitu ka ada pun kok. Boh. Pesina tetep kabut namun kali buna ya mat. Bo. Mbak nama perlu nak kena sini ngeneng ibri pesi mat. Cari yang kok saya lakukan begini nang kok si beri kada mun mbak na. Wah, antos kalau lu buat nang jabok pak. Bo. Di ma begini nang kok mat. Malaya bi usina. Ira begini nang kok si nyabunyaan. Kok saya lakukan ketibian. Mak bodoh orang sandi pesi minta bojoran kiar aja. Boh, maksudnya mat. Area pesi sing unik ka bo, nak delok. Mayu ka kebai sado ka satya. Apa naramat? Pesi jero akan jijip akad otang mbak na benengko. Mereka kebai sado kan engko. Iyo ko tuci. Angkep area sado ke atas bokna. Senya bo ocak lecek ke Mansur. Cek bokna ria, abri pesi sanksi ka sengko. Salah kau namat. Boleh kan aku lah. Tahu hari anggo kan tak entar. Guna kare lempona. Sila pesi tom pesi capok si cetot madruki jero. Iya benar. Madruki. Tak kira tenang buat mondek nyala ka cipat lina aja. Awas benar.
Ah, wes sudah mat. Chat. Bana tahu njo? Ya tahu Dur. Sih. Mak langsung ngocak tahu bana. Masalah apa gitu? Ya tahu Dur. Coba ada sebenarnya CEO yang lagi menyamar menjadi agen pelayanan publik yang menyediakan berbagai pakakas. CEO. Kan mangkana cok lakonin ku film CEO. Mata cucu tega jare musuh film CEO. Terus apa Dur? Masalah PCC beri madruki kalau Jet. Orang masuk PC beremah. Halal apa haram? Mak iyong Dur. Menurut Bona berumah. Iya, menurut engkau PC haram, Cet. Sabab pemilik kebenarannya jelas-jelas lah tak ridho. Aduh. Pak burung mak apa sih ada Dur? Masa kok akan burung haram beri? Iya, ada kun saran dari kok, Cet. Mun cocok iya tarema, mun tak cocok etolah tak apa. Burung mah Dur. Mararia, Cet. Engkau mas kelanengke dalam ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama. Tapi mun lah depak ka urusan haram, maaf. Manter ki jawa kia, pasalamet tak tebo ka abok. Polana, sacap-cap perkara haram senyonok ka gerungan, pas terus katabu. Maka Pak Polo area malah sengkok ben-ben tak etarema nih nyajunan na pangeran. Astagfirullah, palang Dur. Maka dari jeria, sengkok benikun wajib nyegah abak tibik dari perkara haram. Tapi wajib kiamai ngak kanca supaya tak tabelecar ka perkara sepado. Berarti pesiri aku tuh boleh kan macet Dur. Bo. Beni jeria cara Cet. Mun perang ngobo apa sih haram teti halal. Bisa apa Dur? Burung macarana. Mata bisa acet. Gampang carana. PC jeria tetep kangkok sementara selama Pak Polo are abito. Deki bila napak Pak Polo are. PC si haram jeria au bolontor teti halal. Lah, buru penta boleh kangkok. Oh, cara jeria carana itu. Iya, Cet. Ada ilmu rahasia. Lekak kiai jarang nemu. Yo, iya Dur. Saking mentiluk polo hari deki pesene pinta boleh kok Dur. Iya, Cet. Patenang. Itu nunggu terus lu Dur. Iya, Cet. Duun. Kali ini cair ya, mele. Tenang. Wah, cuma kadibion. Dum, masih lain. Loh. Baru rusak. Wah, baru rusak. Saya nyaman. Landuk bini. Tapi kok kadibion. Nyalakan cabai. Mat dulu ke? Bo Nasur. Bodoh apa? Iya, Mat. Engkau bodoh parlo kau na. Oh iya marah tuh juga desak.
Perlu apa Bok Nasur? Enggak kabeh sih, Mat. Juran dia cium ku ya si behi kanak-kanak mbok. Pola na sabelun na mbok nang ngocah. Cuk kali bunna sia brio. Iya Sur. Engkau keng lakar turu abri apa ngacoran kaci. Muntak ya kali buni pentere bila seimbonga. Berumah keng. Iya mun cara jeria korang salpak cara nawet amat. Meski abri apa ngacoran kau rek. Ko se ngangku ya cara salpak se borem marasur mun kawaring maraci. Cuk udi na corak tadak lain. Kuni guna aki kapar kara tak bener malolo. Sangku namul jana manos sa seedel kabadaan kani aja. Aba na ta andik kulit teng kasih sapulik ke kangku ngani aja. Tujuan na oleh aba tak norok kacubaan. Tapi justru nyontoi kabagusan. Mat, Patruki. Wah, cepat lintare, harus culon. Arusak apa, Dut? Sok banyak tanya, Mat. Entare lah, cu. Lama nusa cangkarok betongku na. Apa kau sudah kerada rek Mat? Ada aku ni pabeli apa ni dengan namun kok. Kurang ngajar. Antos, ikut kejeleran kau bena. Arah apa ci Sur? Juria paling torok ni kuburan, Mat. Baik. Marahin tarik, Sur. C. Nyemat. Maaf. Jenggot tak ada pula kau nak cak. Buat apa, C? Engkau mau beli apa sih kau na? Ah, iyo. Iya. Iya.